nobani. Maye nawe kufa. Maye nawe kufa. Izolo lashuma namhlanje lashuba. Maye nawe kufa. Kakala lashubu kamya lashubu tise walashumalu wakina walashuma. Maye nawe kufa. Madoda zehliziemesi ekhala umfana kithi Tiseti ngomalumakhe. Nami ngabuya ngakhala ngomnyaka ka-2022 anti wami esengishile. Yena Mr D ngiyakuzwa mntaka mama uyakhala lapha ngithi awubakhuthaza abantu bezama ukuthi la bebesondele enkosini. Akunzima mfana kamdala abadala bengasekho so. Hlala kolapho Samsi. Oh madoda ayizimi indaba yokufa kubantu bani kodwa ke masiqineni bafowethu. Ayibona yini indaba yokufa isatela abazali. Ayibona yini indaba yokufa isatela abazali. Makotwa munina, aye mina, zokotwa manina, engaseku mama. Dotana yami, sukulile, usipatelate, ushoni kumhlaba, aye mina, zolaywa manina, engaseku mama. collection madoda akasamsile awubambeka njalo mphakathi zomuhle
awuyasetha uzukulu madoda sebese bayifakaza khona eKhabukole eBotswana madoda alo madlo Correct machita. yasteki anyabuza phefumula mntakababa Ibazima impilo. Mabe ngasekho abazali. bathi indoda ikali wo thina siyakhala Amadoda. Kala ngabazali bami usiboniso kwenya lothemba moyo. bathi indoda ikali baye thina siyakhala awustati zasali mntakababa Ibazima impilo. Mabe ngasekho abazali. bathi indoda ikali baye thina siyakhala asampokosa Mina zohlala ngingokhalayo kuze kube nini. bathi indoda ikali Mina ngahlala ngikhala. bathi indoda ikali Awuzima madoda. awuyaphefumula ingwenya Khali senza nje ingoma. Khala ngabazali. Gogo manaso ngikhulisileyo. Ntombi yakho Ncube. Ijupamani Ntsumi onguyokhula ongikhulisileyo wamfundisa. Bakalale kahle abedloze lihle. ayifuthi rest in peace manumana Asithuthuzekeni madoda.
umusongela tuna athi ndoda yikali asithuthuzekeli bafowethu ogeneral samzini alothinen ngokubana komfila wakhesi ukhona yini na umusongela tuna athi ndoda yikali oh thina siyakhala ukhona yini na umusongela tuna athi ndoda yikali aye thina siyakhala ukhona yini na umusongela tuna athi ndoda yikali aye thina siyakhala ukhona yini na umusongela tuna athi ndoda yikali ukhona yini na umusongela tuna athi ndoda yikali aye thina siyakhala madoda iba nzima impilo mabe ngasekho abazali gcina sikhula nzima uswele nokuthi masukhulile wenzeni kodwa-ke asithuthuzekeni encwadi Isaiah 4